Assalamu alaikum dostlar, жылкы сүйүүчүлөр. Ушул бие сатууга чыкты. Россиядан келгенине бир жума болду. Биенин бою өтө чоң бие. Жаңы башынан нокто түштү. Өтө лазоо эмес экен. 1-2 күндө Кудай буйрса жетелегенге көнүп калат. Бие жаш бие, 3-4 тууган бие. Былтыркы кулуну бар. Азыр кысыр экен. Boyu öte çoğun bir 1.70'ten ıldı emez. Adres Bişkek, Alamzivska rayon, selo Lenski. Tuğanlar tişin gösterimiz alır. Mına tuğanlar tişi. Bir jaş be. Tuğanlar bul bir kısır. Hazır güge gelip durat. Jakşı bir Polşa ayıga toktosо. Öte sonun kulunu çöt. Bunun былтыркы kulunu var urgaçı. Mınaki dostlar, былтыркы kulunu var. Tuğanlarına былтыркы kulunu men 350 000 som. Kemim var. Kırgızistan'ın içine dasapkalar var.